Sakuara don't kawaku Jose takahiri umwana mate amiro nagaciro dovi. Okay, zofutane katubare tutantire ahari ishatu tukugaza hasi ningashi. Yes, descending order. Okay, tuanza kutandika ishatu ibiri nesweka emwe. Yes. Mati nuru hapa tubawe. Paka. Lewa kamwenyo. DJ Rodoviko na Mata nikamwabonera mwabareba. Okay, tuza kutandika tukushitamisa side ya right ninga shermu Honorable Rodoviko. Okay, umwoganoza gukorwa kushitamisa Rodoviko konka DJ yana stera mwakabari. Okay, DJ stera mwakabari ko kushitamisa Honorable naka no kushemerwa. Aha, mushitamise buzima no mukore. Bora. But before we go any further, mzaiba zoshtamere ogwabuka gukora kare. Okay, DJ noza gukora umwuga gwawe nyabo oshitamisa umugore witu. Yes. Okay, DJ turondeye ka sound karungi abagore bitu bakushitama. Omugore yatwiba agarutse mwashitame. Konka mwe bari munonga kandi abashemerwa bw'abagore bitu bizobere. Wabashemerwa hubiraho umugore. Yes. Omugore abakirane muhubiraho umugore. Okay, abarga specific arabarga juru muhubiraho umugore. Yes. Okay, eshaheje nungi twena twina amashemerwa ahabu kwakira abagore bitabwa izoberi. Tubakurusyayo kandi nabagambere ngo izoberi neryo kuzaguza obwegese. Nizo bari abashomi. Omushomo mwakangira ngo if you think education is expensive, try ignorance and don't see. Nango abantu bakenda bajya mu try ignorance and see. Okay. Eshaheje nungi ntuza coefficient ngomukoro gwitu ningashukuro nshingo mukoro gwitu officially obwe tukwiguza esimwe katubaze tusimiranga abizoberi nabwo abagoro bitu icyo nimbabaze ku rugo warahanga mwene katushabe tubaze kwigura mukoro gwitu umbuteka katwecureze kama katukusime tukwebaze abizoberi rungi ero watureta yabahurire
kandi rero wategatekire itoba n'abantu takarimanyire bizoberi tujyaba turahanuya ahaga umukoro wabiro n'abazana bawe abarahanuya gushemererwa tata twakweta isho tandike nitwe kandi base kwendera nitwe we bari watwembera kutukwija kandi twantutaha nabwo tugaruza ibuhoro isho gambe nitwe mu bigabo byona ibirayi birahanuya ibase kuzasi umukono gwawe mu mizini Yesu mu gitwashaba amen. Badimwe tere pastor mungaro zaman no kushabo Aja tak apa para bukarwa. Zaman. Mana jangan? Dieta. Dieta macam mana? Kita dah sana cara dieta. Kau ini macam macam. Cukup macam. Itu topi juga macam. Tinyine changu nyine byetano bibiri mukanga kuleta bayale munonga amazina ne bana uzale John mukani hoye nyine umwana ogundishento ebigamba kabiri tinje kama sindibane kabisharaho itogituntu mu nyuma kagitu nakatena kindi beto atandika kintu nabato babona utumanya konkeje ko bikiwaye cyita tucaje mukanga kuleta yahayo Breje twachire abana kivale ya kivale eyiruda ikolera banyane barudo hata bari kumworo abana kivale munyerereze muturebe kale nane mbashabango twija hatandikiro bagambira mu Nyarwanda Nyarwanda konta ikurumanya abana batatu ureka gamboro yakororo ndi kumanya aho kagamboro urikiga aha mwebale kwija mwebale amazina ya Musima Gordon kandi umwana waje na mwe mutwari ko mwebale amazina ni bya Mukama Manuel umwanya wanje namwe mutwara abiri ryo mu kitabo bari ku mwana Rudoviko ni inshuti yacu namwe mitware kumwe Rudoviko umwanya wacu namwe mitware ibiri nakivale ni nyesigaye ahayo ikatuze kikagati umwami Michael agaha katuze kikagati muije turebe mwebale kwija abakuratire Michael abakikagati mureje tubacire na Alex na nabandi kikagati nimba reba mu nimba manya nanye umukora nitambura muno mwebale MC umugore witwera izuba tubanza no kurisayo kureka mishomo kandi bari kugenda kurungi abaje mwe nabijaha bari kwija amukorwa mu nywano witu yone banyeta mutambira Michael Kavo Sarongo kuruga kagati nje mushubuzi Mr. Rudoviko mu nywano waje na family umukamo waje mukorwa unakwete mitwari 15 kana ndako nikambari y'umuyisho yo bari munongo amazina Amon Taremwa Doroviko ni mwana wanje is my brother in fact Doroviko I graduated last year I'm unemployed youth so kongo muri ejo
yari umuntu yari wawe no nawe so dore yuko nakuretera imitwaro 20 mwebare muno ubwacu kagati bare Rudoviko cyawe kama yabare na kwe mitwaro 15 dere nyino baraza wanje nawe narize mukacerero bajya mu kwe mitwaro mazina pire gwamburuzi Rudoviko no kubasha ndamuhire arachuma ngune mukunda akuba bagambane sente nakanguka nantinire konka sebo mazima okundingana no kumanya nanye nafuna y'umutwaro tuineho sereko gwanyena nindugaro yanga ninduga kazaho nindugaro yanga niyo kikagate yona kikagate kuleta kambizi mukuru wanje waebeji no mumanya batakumanya turagare uko bakire babonere bose abishimwe mukama wita simwe amazina twasigaye living Nsereko nikora kandi cyaje warahenje n'abindfa kandi Rudoviko twiraje mkungo kushumba kwangu ya tutandi waba committed so twachika na masters degree no position na nebindi nigisha so utashishobire zamuhereza yo twari kumwe mwewe Mbarara ibine yetegura para katono yaje bembera niwe abandize kututererekeyo muri Mbarara nibaita sentoche Tumiyonza kuri rwakira tuvuga mwene amashami rwo nyine go ubunyamba umusari nyo mutu mukuru azakora nyina wa Rudoviko wewe mufudina ru yeno hangaina mwana nyo muno muri yo ndebe za ndeba za ruhanga akugira mwene warakora biyona uka esete nyine nche emitware 5 uka bambe ishwa Rudoviko ariko arutase ku mugore weye bamumugeze mukama mu cyumba mu kintu gikagire ngabandi one nari nitere choma kuma ko byo musi ne nari nitere choma paka musheshe ko mu paka tinisa abandi bamaze kututerera nekeyo muri Mbarara na checho echaka Rudoviko no kare When kitaba kusika magabe tariza story yake umuri kikagati yone gombora na shitundarimu nakabyanda nakaza byora twatuna za degree ibiri abantu babiri degree kijaji n'abakuru ngwera abana bitokomeza ngo bashuma azina wele Elias kudakambizi na nyerudo ni munywani wanje iganalinde konka ndakurise yo kurikayo kandi bari kumita mukoro ugu we bari muno nyine sete nyinji konka nyina na chebiri so mumura kugendera amen kama nabakunda Islamana gatumoro kwera amazina banyetano waga wa Joseph kukabinji bamanyanga Joseph chikagatiyo business name ga chikagatiyo Tanga chizibire kungani kwa mtawe na so Rudoviko Kagera n'umunyana wanje hano wacharo azima nakunda terera mwaje ko kucupanya cyaho nawe karya mutika hora nyine mtware 5 n'abakunda amazina ndi asimwe wire Rudoviko n'umwana wanje mnoga kuka nafanya kurse Afrika mukezo yombaga zambaho nyinji ira atayombaga yakana kwero nakoni mtware 5 mwewe mnoga amazina ni Musunguzi Isaac bari Marachi Kambizi ikiyo ni kiterera ibanda ga family yo mu Mbara rero nge n'amakamini Rudoviko n'umunywana wanje tukakora hamwe bari mukuru wanje ni kuri sa congratulations na komunere mutware
amazina ni Muhigwa Agustin uko kuri kayo uko umwana wanje n'umushuzi mugenzi wanjye anamugisha n'imibare kumenera amazina baranyeta nibagoye Samu Rudoviko ni munywanyi wanje ikikanda muhagiro muri kwa muhika kikagate igirata mnakawo ya wewe ni munywanyi wanje namukeye ndozire kuno bahemuzi ndozire kuno wetwanye cyane mubwo wewe ndo hati naguze naza kutita pichi enyejere omagaze kwembuzi imbuzi kama wita siune amazina ngechimuledre dogu mwenu wenu wamwita baraza wanje kandi munywani wanje kongosi omwami yakora musya wanderera kasimo choro namugamba tudoma yateresa yagamba rwakatano twayefuba nari wangu nija nanira kwe mtwaro mukaga wawe mtwaro Nibanyeta byabangana risi kandi uko kumpa umutabanya wanje abwo kwa mama we ni munyanyazi wa mawe kaka wa kusikela ni mawe wanje ngeni wabale kuwachana umukayitu kandi wumpa the consultant in forestry and environmental conservation and management. Chanche meza kuangamia mwenye rwanda kuli yawe. So hati ya mkaibu ya hao. Nitamu zo kuli orders. Nisa kutera hime kwa ni hasimu yawe. Sijui mwajiki towa tipache kule na mkaibu kwa sende. Nisa kuzila hasimu yawe. Ntibaza hasimu kwa vya banganarisi. Webale. Abishemo Yesu asiwe ureke tere mukamagara zamanje asiba hanga shanga kambizi na ile kutandika kujwara mufiri nasimba hanga raho wajana enda kwa rombiri bari kurondo bururu tembabazi aza wana batata mutwase mugongo tujare batutere kamba gambi nyewe nimurewa nyo mukazi muhango kunkani muto ebinde bye birakire bindi hango tajya banzi na rindazi aza bishe namwe ndoviko wankora kutari umuburizi tariho umushomesa tariho faza twaturabanza tushaba uwo muraba lisite mukuru rero hanga tuyisaba ko mwaka bari kugambo bwo kwesimba rero tureba tusheka bishama muterese ngaza mani turenda yatwalizire itenda kugira abo hatamana ngufire twalije chide muhumure bindi mubireke mubirekera Yesu akikuru mubashabere bare atiwe wabo tari wamane nyuma ya wari wamane watagiye wamane ashiya baba baturetera ko bukoje batubarabimanye zaturamanye bukoje turamanye mubireke mutenda bazamane simamka wakwanete namwe ndiro bukoje nosasi musasi ro kubacerereza nimujyango abantu nibaberesire nimujyani beberesire aronda jabanze nerindazi nibo babira batutekanisa mwana mudati tutokanika mutirati mbeni tubakwasire mureka tubakwatete tuziringi mwana chawi ndiko nashemera hata nashemera banyine keti kando ndiraho kubabonera bamburire ngeno nababona mukama wambera mugisha abambera mugisha uteragaza mani haleluya nama bana mukama wambera mugisha ngeno kukasto turukushemera wazada bana nyoti nacerereza konka nashemererwa umushije atari mari Kampala natakulumanya nayo kwata ngo mukaze chetano cyataragenderayo kurabya mugisha uyu mukaze mazi kandi umwami Rudoviko tumushabeza kayo yasigaye Okay.
aha kwa Sam mate na rukuzaze gabura mukuru we aha kiriya ngamba DJ Can we do it for the rest of the day? When I start to talk about yes. Okay. Hata wewe Martin wazagabura mkuru wawe. Aha, mutwarze je umuteke mwaka hantu mukanwa umuje gukorokayo. Warashata mshawa mhatke ngundi yasitakuri. Mshawa bahereze ntachuye kakantu katabanike. day.
Omugaro gw'amaani bwa DJ. Bije bagire ngo murwara pressure butine shukari. DJ mwongera bugaro. Yiwe. No. Yahikaho. Akatandika yine mico mirungi na hati ashine mico mirungi. Tinakushisha bwire murongo wabaga ndi mushomodi yahayo. Atisha kusama kalegeza kagira ngo yagira ki? Akagira ngo yamba. Aho gati bitu no yaza kukara. Hati yahikata ayongera aho agumize mu misho. Kansime ugo mwami Rudoviko y'imumanyire na rugo kwisingire y'inkuruga mwene nduga muruka gwa Kankiji Parish Kashumba Sub County Isingiro District Bukanganos konke manyiro go mushija mazima n'umuntu w'abantu ndo bagiye twakagamba byona nanje karuka reka atandishije mugama wanje eje bitira shaka kuburaburamo wabura mwene ndimeye wajura byatandishije uwankereza kutura yo kaki nimbita mengito ninje litulitana n'abashije afraganis yenu haraba ntabwinisha nabakona rebwiye bwaje naraba ntabwinisha nabo kurwo mu cyaro witu nyino mu cyaro wanje unkwasize umuku temikono ahajyo kwikachi ayikaho ayija hano hariho na nyinento na wajyaha yabasa kwikaha na wayije za hariho munyanya wa Mantini ogumantini oguniwo fast boy wanje ogwa mwishiki na washomba shomire mu nabo kandi poroma kine na baratura kabarogo ne yashomire rero oguniwo mushigisho gwanje na kurato ogumantini hariho no bundo bujye mu cyaro ngenu mwebare munoga kwisha kungwasa konsherekereza bara arabandi abaryokwe hariyo umwamira rijaha ubwe niba wo guri muko wanje hariyo na barinde nawe niba wanyine ntowogu na wayishe rero tutandike turebe tubuka masimu ngenu webare no mwana muto kandi hona niho tuje no mumbaga yo kushwera ayine umugora amuka mwana wanje akamushora kwezi kwa gatanu nako twira umujyo kuvuga nabyo mwene baga zaburatana kungi wayikaye nza kubisingura nza kubibasa mwiye bare munonga katandika no mucyara wanje ogu ni wankwasizo muri byona umuku hisiyogwa kama wita simwe amazina Sikovi Yankunda nashemererwa munonga abwa Mantini eshinise chiwabasa kutwereka umaka gitu wabare munonga Mantini kutubera umwana okambera umwana kwambera umwana murungi kajya mutorambera umwana murungi ogotareka gece chiwatwise webare munonga emcho yiwatwerekire njo yakwisa ari gece chiwahikaho ninsima omucyara wawe nawo bazokwasa ahimutandikire webare mucyara kazi ukora tubera umwana itwe tuzakubera umuziri Mantini okurugire nyuma no kobire no manyane nyuma nebiturabiremu nakuhereza mitware 2 nafiteraho no mwagazi gwembuzi koraze kwisha ojo kwakira kama wita simwe amazina nirakana banyeta akampira Provia ninduga mu district ya Ntungamu umugombare bakweta gwayi kwento batabone kanso nashemererwa munonga ukureba ngo rizananye byo mu mwanya ogo Martin we barakushoma we barakugira ubwenge ukagira amagezi ukamanya cyo shemereye kwiha muzire we barakukitunga ico kikuru cyamani ukabondera hese munonga mbirote bintu bigumire konka ngumanye ngujenti kumura mwereriza twasingora ninyabaza ruhanga munonga nija n'umushija wanje kabanza be yanjurireho kacerero mpendere kama utasimwe
amazina n'abanyata barine amoni nizabarwaye nabwo mwinjo gutungura umushisha n'umusanzire wanje ogumukoreye boko twera hamwe mukeje emwe ogumwana wo kuvara mutabano wanje ngwene yo n'umukazi twasitama amuhereza umwagazi gombuzi baramare kubuka bijerwahi nyonko mwinjo gutunguru ekirayeta isibwari mwara kwingo gutunguru mu mpyirire nabwo mbeje se mu kwingo gutunguru ngwene yo n'umukazi wanje ogu twagere bahasa ngo kutwisha abantu bana baza kurara baje kwasa mutabano wanje ni ukwasa zabo takebwe ni nyanda kusima meya kunda mwe baro kugwana no gambo mwe no mucara wawe mwe baro kugira rukundo mwe bare nimbahereza mukama beni we abasi munde mukozire aha mwana wo kumuse hareveki so uko twaruga naruga ntungamo abantu baruga kabari district konka twarundanaho ne bahasa naye iri kugita ryo cyo kuyagamba so mantire no mucyara mujakire nikache konka kibere rukundo mwebare mugumizaho mukamanyinde ekinde cyacanyabaho mukamwana witu muramukazona isi yagira ngo rukundo yakwiniri kori ijobuka naza kuhereza enkoko y'amahuri mukama simwe yo mati nitinyine binji byo kugaba amashemere kwagaragaye ibintu none yo mbire ni obire bwena ngero bigestinya gukunda nakigamba onke kindi enda kusima mzee no ngantine kugabukira akuwa kunataraniye ndizisha kutengira ngeno rukundo yitu kwatite kumubaso mwe wale amuraza kushimira kama simwe niwashebelirwe munonga kuri amukotombi oshireki yatire ibindi kikakugamba ndakwendeza amazima ogumise mu misho mutemise webali ndasima bangira ngo umusanzire wanje ohereza kumva mukamwana wanje ubwo yabyaha tine ndakwe wana no kuvuga tika mazire yakwe birosho munivye bitwaragine tika renjirwe kari tika mazire ngenu bagira ngo yabyaha mazima nawe yabyaha namwashira kandi namusima mazima yahira ko kadagambira abantu kabagambireho nakwakira mazima kandi ndakukunda bo bari kumva mukazi murungi ahayizire tika rebire kizibariwe kandi tuzakwatagana ki Now, Eliza na bakunda manyoto mwezi wa rudoku ko muri babi. Ngiyabale. Ebi bintu bera na bire mu biteka teko. Konkana hajura shi wange toranyere ko kene. Ogati orenda kuzashikure ibintu bera shobatiya. Ngero na bika eyina. Kandi serena. Neno rudovi. Ebina amaze kushya reka amaze kushabira mu gisago kaburo kanjira ngo mama ngo mazima nayega ngo ticyayicirira ngo konka naceka ngo umugore najare kandi bakabari we yakomugira ki umugisha kandi hatorareba yuwaye nawe ngene mureke kushabira umugisha tiko cyecho igambaho ito turamweta mutima uri kwera kandi abandi baramweta umwoyo uri kwera konka mureke mugambi ukake mutima uri kwera munywani wanje ninkweta mutima uri kwera munywani wanje oishoba yambe mutima uri kwera ndakweta umujogo umwanya manya Abrahamu akakora ubufura wamuhereza umugisha go mutano mwenanye nyikiriza abana ijo bahereza umugisha batunga baretenga bo barabimanya ko kubari bombi babibo kuba
batunge kibakorera izuba obahereza umugisha uryomwe cyaretenga arakimanya kikugambira katunamo kaco kigambire ruhanga wawe amangu akakwanga rero kikwehere rero ebindi geyongereyo misho mukama ubahereze kibaretenga abahereza umugisha nyowe tikaye basiza kintu cyona konkiwo bahereze umugisha nyowe kazara iwo wahanga kandi ndakusima hajyabaho izuba we baremukamo n'abantu bona bajya habona abayija mu modoka mu mapikeriza nandareba imodoka ziri nkende za piki ziri nkembuzi obagarire y'ubuhoro we baremukama we bare ruhango w'ikitino cy'amani ndamanya ngo ubyona birakoko nakusaba bike ebiryo bariwo wabyongeraho mu izina ryawe Yesu ebyona nabishaba mu izina rya Yesu Kristo mukama witu banyiriza shemerikwe echasiga embuzi zo mukazi yo nezindi kuna zawe Obishinda kwete ikitinde embuzi waenda zono zitwale zitu mukanazu ngabare mukama mwena bamfero umugisha kandi wari umugishogu okubanza nasima ruhanga okumpisa y'izoberi rero nturetegerize kandi remenda kumanguni mbasa kuhikaho mukama nikusima kumpisa y'izoberi rero nturetegerize kandi remenda kutekateka nchiyabo magara ganje nanyeshanje ekijware kinkijwire bantumwe ekijware kigumire kukifuna niwo kwetorora nkayibona utarabira umuringo guri bwo tukakifuna mwene umukirize sime ruhanga abukushangeje shaha nkijwire naza saide ndijo mundeke nyakire buri muntu wena wabasa kwijo umwanya ogu ahabwanje na nahabwa Rudoviko ako mukoro gwa buryo mukoro gwa mani abamwe bijabwanje amwe bijabwa Rudoviko abandi mwenu umukoro gutingimo kuno kubasa kujachi kugwera neza kutwara mu gishogo bwo kusima abazire banje muzeyi ni kusima munonga okumpsya ahabuhangu zobu ekimenta kutekateka tine tumukayitu liyaba limwe kibeho narisho mu kikacona mbasa kuba nye n'abanzi muzeyi ni kusima kandi kusimira kimwe tine kugarukiro ngaruka nsima mukade umwami Scovia madame Scovia ni nkusimira kimwe tine bugarukiro aho basize kunkwatira buri hamwe hona imbiro be nojimanya naza saide ndijo neza kusima munyanyazi amutire shira ondwanira urugamba urumenta kutekateka ntiryabo akwa imbere ndemese bwanti mfuterera na ka business ko kace gwaguri mutoro njantati bambinga ntiyati nkoreki ndebo mutoro wa guteka asimu nza kugira ati ndawantere chebi mweni nkusima ntine bugarukiro ngaraka ntwaro mu kishogu nsimaho antikampura no mushisha ubarine okunkunda kandi mukampamiza mukanye inspiring kandi mukambireza motivation mukanja ngweje gukora ngumizemu ntakawa mani nimba simira kimwe intine bugarukiro nagaruka saide ndijo neza kubanza kusima neza kongera sime abazire abakunza ro mu cyaro murungi director na narongo nkweta mami nimba simira kimwe ruhanga bampiro mugisha
Tinkumuko no kubasa kubasima ngo namarayo abo kwa no kubayogesha nabwo amaniganye nimba simira we bari kumberaho okampereza encouragement and motivation okanga misirizo mberayo narubwo kasente kabeka bakatari ukonkanji kutiresi managambera ojo tikaste cyo gukora ndetse amani otebindi kubirija turyabiriya nagaruka saideji omwami Rudoviko na family yawe n'abakade mwe think manye kino kubasa kugamba mukade ni kusima we bari kuzara umushije manzi omwami Rudoviko byaruga bakagere obabinji bayongire irindi zina ngo n'amasiko gisinjiro kandi teka amazima n'amasiko gisinjiro family ejini ngisima ntine bugarukiro madamu we bari kurebera Rudoviko ukamugwata no mbera yono mube no mutera turi kuko mu discussion no mwakushara woni mwene mbere bitangwi ni nsima ni basima na family yona ntine bugarukiro ngaraka nsima ina banda binko na kusimba kokati bari ho mwanyo kuno babine mbagezabo umwami Honorable Robert Mugabe ogweni former chairman of C5 wa Kitagwenda district kandi aspirant MP wa Kitagwenda mweno na wambirire ho munongo mumbera yona intaka basagamba no jangwe gisana bya n'umukoro gwe yahandi akasha resort farm twanza kubatumwe no mu mwanya ogu niko tetebekanise ngo twe nabashatu tube turi yo mwanya ogu kuturwana urugamba konka witi yabasa kubani yitwe nyecura tugeresimu ayino mutabe na muhera engineer so yamtiresimu ngweri izoba na mwetaga kandi ndakurya nawe cyamwishana so twatwatebekanise utantuma twena nza kubaturyaha wakara ngati yacu kunda ko kandi teka na wahari ubutuma bwanje bwamwika mwe ntime biri mpango umwame bana Basakatiti Ronald mwe ngambo hande ko bona ni basimira kimono baraba tari umwanya ko kabagereza umunonga kumanyisa bimbeta kumanya bebebezi bisinjiro abakitagwenda nkayi nayunkuye mucyara nyona nkabaza nakunda Kitagwenda amene kabanza mugaba kankundisa Kitagwenda nataka mayengo no mucyaro nkuza kutunga nimbaza kumye Kitagwenda kuna shanjiro mucyara wanje kuyanza ati nduga Kitagwenda kajya ntejo cyawe akwangaga mwana agikunzire kare mwene cyo byansimira mugabe no bwaratari umwanya ogu nagaraka side ndizo nsimo mwami Edison ogweka mwita mwene tatu tinjira cyo kwereza konka turiya hamwe kacena kinji turiya hamwe nkayiko muri mbara Edison ogu niwe yabenandaza Edison kandi wamperezo gweje wanje Martin nakushaba umbyora beno weyenda kumeza munoshoma nda alliance nkabanyija ncumura nkaba mpumuro wa Edison nsigaye ibintu byanje ngaruko mu beranje nza kuyiya ncumuruka manye no mwami Edison we bari tine cyo no kwasa kujangu nyongerewe aside ndizo mweno bantu mwe kine kinkwenda kubatangarizaho bigureje yo kora kuza kujware kijware iki nigabasa butaba manige sente ngo shashire school fees nigabasa butaba kamani go kugira ngo maybe ino bwenge bwinji kuko bambaga mango Rudoviko ino bwenge bwinji nanyo bwenge mbwine konka kuza kukikari yece kituri nobotirwe hemikono abantu nyamwinji amwe bitakabasa kugamba what you call like invisible efforts ogunafuteke cyafuteko ugafuteke cyafuteko gwari kurengeza izo baryanjiro gwari mwene buryo mwayinegere yakuyambamo eco mwene nyonja nsimbira ruhanga kureba ngo tubasize butari bwenge bwitu futari kugira ngo twinene sente wakatukaikaba hanguzo so mwene ngiye byanje byogamba nibindi amasemerwa ni minji konka abantu ako naguma n'umuzinda rogo nimasakora narara no kurara so munyitirize akazina kagaruze MC konka abantu mwena mwana mugarikayo nabakuza kurara mukama abantu bero mugisha mwe bari kwizo umwanya ogu abanshe baba batakumanya nabambamanya umwama Rorias mukama kompero mugisha tukatoba mu mutaro kweza bugangu isingiro mushityaza embera no jimanye nabandi abarugisinja batakuteka teka ngo ndugisingiro nyuwe ni nduga juru muri umuruka gwa Kankingi kashumba sabukamute bukanga North Denison district aba batakumanya niyo nkuruganira muteka ngo nduga nkokwe kokane niyo mwana wanyu wisingiro so nabwe byo mukama bampero mugisha mwana mugaruke yoje
amina. ije MC witu kandi washoboza kurungi umukorogo abembezi ba gavumenti abagomera abakozi ba gavumenti abashobozi mwena